Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Maki me te Kāmura by Aesop, and I know that Maki means monkey and that apes aren't monkeys. But I'm not aware of a kupu in te reo Māori that differentiates between monkeys and apes. So here we are, just rolling with Maki for ape. The other kupu to mention before we start is putu putu. This is used after a tūmahi, a verb, to indicate something being done one at a time or one after another. For example, I tae putu putu te manuhiri ki te marae. The visitors arrived one at a time to the marae. Kia are mai o taringa ki e nei kupu. Listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te maki me te kāmura, nā Aesop. I noho tētahi maki, titiro atu ai ki te kāmura e wāwāhi ana I tētahi rākau ki ngā matakahi e rua. I puru putu putu ai ki te riwhariwha I te puaretanga mai. Ka waiho te kāmura I āna mahi kia tārewa tonu, ā, ka kōingo te maki ki te whakamātau I te wāwāhitanga. Nā, I tana taenga ki te rākau, ka kume ake I tētahi o ngā matakahi, he oti, ki hai I puru ki te rā no. I te au katinga o te rākau, I pērā te tere I mau ai ngā ringa o te maki, kāore e taea te putanga o te ihu. I te hokinga mai a te kāmura pukuriri, ka motoa ngā roro o te mauhere he haututu nōna. Ko te kiko o te kōrero, e ngā wari ake ana te kuhunga a te ringa, tērā I te putanga o te ihu. The Ape and the Carpenter by Aesop. An ape sat looking at a carpenter who was cleaving a piece of wood with two wedges, which he put into the cleft one after another as the split opened. The carpenter left his work half done, and the ape decided he must try his hand at log splitting, and coming to the piece of wood, pulled out the wedge that was in it without knocking in the other. The wood closing again held the poor ape by his forepaws so fast that he was not able to get away. The surly carpenter, when he returned, knocked the prisoner's brains out for meddling with his work. The moral being, it is easier to get into mischief than to get out again. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you're looking for a way to support us, you can now purchase digital copies of the stories from every one of our Paki Waitara episodes without needing to subscribe. Simply visit the Whakamiere Patreon page and head over to the shop tab. You'll find all of our Paki Waitara there. If you've enjoyed what you've been listening to, but can't show your tautoko āputa, kei te pai o ki tērā, please leave a like and a review on your podcast app. It makes a huge difference. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you have friends and whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions starting at just $6 and to join our whānau whakamiere. You can also follow us on Instagram. If you want to get in touch with the podcast, you can email us at whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa au, e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.